irya mukuru riratinda nirihera. nyuma kuvuga ko MA23 izatabara Uvira byihutiweho ikirukana ko risosa Fardc abarundi n'abacancuro bigiye kuba Uvira nagindutse rafatwa na MA23 strategy ndetse n'ibikorwa byose by'abasirikare ba MA23 diploma z'urudaca n'ibitero bikomeye byongeye gutengezwa mu mujyi wa Uvira rwagati no mu nkengero z'aka gace byibanda kuri ko risosa Fardc byongeye gushurica kirwa ry'aka gace kihutiweho no gutabara abaturage batuye muri aka gace bigiye gukorwa byihutiwe na MA23. ubu tuvugana harugira kumvikana ibitero bikomeye byongeye kugabwa muri Irijoro kugeza mu gitondo cya none ku itariki ya 26 bikozwe na MA23 cyongera kuzengereza Kinshasa itamajoro sa Fardc yongera kwirukanwa kibuno mamaguru ivuga imyato MA23 n'igitero gikomeye cyongeye gusiga MA23 icokeye kontineri nyinshi zuzuye intwaro za Fardc zari zizanwe imbere ku rugamba muri diploma z'urudaca Fardc iri gukora mu gutegura urugamba kuri MA23 muri ambush rutura zaranzwe n'ibitero bikomeye MA23 amaze gutangiza muri teritwari ya Uvira. kugeza ubu Lieutenant General Ilonga Kambanda uyobora komando ba Fardc mu rugamba muri teritwari ya Uvira yongeye gushoberwa n'ibitero bikomeye cyane bya MA23 ubwo cyagiye gufatwa na uyu mujyi kuko MA23 yongeye kumuzengereza ku buryo bukomeye. abasirikare benshi byongeye kwemezwa ko bongeye kugwa mu gitero gikomeye cyongeye kugabwa na MA23 kigabwa mu gace ka Rumingo ndetse kugeza ubu n'ibikoresho byinshi bikongera gusahurwa ahitwa Sange. ibya operasiyo turaziri guhorwa na MA23 icakirwa rya Uvira n'uburyo kimwe urugamba rwongeye gutegurwa na MA23. ibi byose turaje tubivuge hagati aho. kugeza ubu abakunzi b'igisirikare cy'intare barabyinira ku rukoma nyuma y'uko igisirikare cya MA23 cyamaze gufata General Tokyo wa FDL uri barwanyi ba FDL kugeza mu bitero bikomeye by'urugamba bahanganye muri MA23 n'umwicanyi utura wateje ibikorwa bikomeye by'ubugizi bwa nabi mu baturage kugeza ubu b'abanyekongo biswe ibyitso bya MA23 ndetse bishingiye kwivangura rigize umurwanyi rutura nk'abarwanyi ba FDL. kugeza ubu Tokyo ufite amateka menshi mu bikorwa byose byo gufasha Fardc mu kuyobora FDL mu bikorwa byose byo kurwanya MA23 yongeye gucakirwa na MA23 yongera kumwereka isi yose ese operasiyo rutura gufata umurwanyi ukomeye ba FDL ku rugamba bazengereje bikomeye MA23 yafashwe ate yafatiwe he. ibi byose turaje tubyinjuranemo mu makuru y'ingenzi y'insinzi rutura iri kumvikana ku butaka bwa Congo. hagati aho ku mupaka wa Kavimvira uhuza Burundi na Repubulika Iharanira Deomokarasi ya Congo mu gice cya Iside Kivu harongera kumvikana amakamyo menshi yuza abasirikare b'Uburundi FDNB baje ku butaka bwa Congo muri diplomatoria yo kongera abasirikare kuza gutegura ibitero shuma no guhangana bikomeye cyane na MA23. amakamyo yinjiye ku butaka bwa Congo kuva mu ijoro kugeza ubu bongeye kwerekeza mu gice kimwe turagaruka muri Side Kivu no gutegura ibitero shuma n'ibikorwa byose byo kurwanya MA23. ibi byose ni bikora mu nkuru zikomeye ni ku mutekano politiki na diplomasi tugiye kwibandaho mu biramutse ku rugamba mu bikorwa biriguza MA23 na Fardc. ikaze n'inshuti z'akadosoka turingiye turabatumiye muze twongere tubane biko kuba natwe mukanda weka subscribe ni hasi gato kuri buto mutuku mukore no kunzogera ubundi mujye mukomeza kuba natwe 5 kuri 5 muri izi nkuru zikomeye. tubahaye ikaze.
Sosi yatitiye ibikorwa bya AFC M23 imbere ku rugamba byongeye gutitiza Kinshasa ku buryo bukomeye, yongera kubona ko yakinnye n'umuriro utazima, gutangiza ibitero bikomeye Bigari kuri AFC M23, kongera kwinjira ubutasi bw'igisirikare cya AFC M23, kwica abaturage b'inzirakarengane biciye mu barwanyi b'inkozi ziza FDL n'abawazarindo, kugeza ubu bakira mu baturage kugeza ubu bw'abatutsi n'abavuye ku butaka bwa Congo bitwa ibyitso bya AFC M23 mu mujinya w'umurando wa Nzuzi yongeye guhagurukira Kinshasa iri gukubita itanzika igisirikare cyose cya Fardc n'abarundi FDNB, kuko ari bo kuboko gukomeye muri arije y'ibikorwa byose bya gisirikare bya Fardc kuri AFC M23. Ndaje twinjire muri operation kangu kandi mu bitero bikomeye biri kugabwa na AFC M23, twinjire duhereye muri territoire ya Uvira kagace kabanjyana mu kuryo bukomeye mu bice bya Sange, Rumingo, ndetse kugeza ubu turazamuka mu bice bitandukanye bya Kikuku n'ahandi henshi haraturuka operation rutura n'ibikorwa bishya byose bya gisirikare. MA23 yongeye gutangiza ibitero bikomeye cyane bya drone kugeza ubu z'imijyi ziri guhiga ibikorwa byose bya gisirikare bya Fardc, gusenya ububiko bw'intwaro ndetse no gutatanya abasirikare bose ba coalition. Ibi byose byongeye kugaragaza urugamba rukomeye rw'ibikorwa byose bya M23 byo guhana Kinshasa. Ibi byose turaje tubyinjiramo akantu kandi byo kibiri gukorwa na AFC M23, ikosa rikomeye n'umutego mutindi Kinshasa yamaze kwisangamo wa AFC M23. Ibi byose turaje tubivuge. Nanone kandi abarwanyi benshi ba wazarindo bamaze kwihuza na AFC M23. Ibi byose byongeye gutitiza Kinshasa, ibona ko ibikorwa byose bya AFC M23 byo gukubita itanzitse coalition sa Fardc kwigarura abarwanyi benshi ba Kinshasa. Ibi byose ari insinzi rutura ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Congo igiye kuganza kuranirwa AFC M23. Abasirikare ba wazarindo buri hagati ya 400 na 510 byongeye kwemezwa ko ku munsi w'ejo gusa bamaze kuza n'abasirikare ba AFC M23. Ese ibyakorewe mu kihe gice imbere ku rugamba mu bice bigenzurwa na AFC M23, kubera iki bahisemo kwiyunga kuri AFC M23? Ibi byose turabigarukaho. Hagati aho wazarindo CMC bongeye gukubitwa na AFC M23 muri teritwari ya Rucuru muri operation rutura yiswe amasukuri ikorwa na AFC M23 mu minsi inishuze. Hamaze iminsi yakorwa operation rutura zikorwa n'abakomando ba AFC M23 muri teritwari ya Rucuru. CMC zirahondagurwa, ivumbi riratumuka, rongera guturuka amakuru menshi amateko nyinshi zacatiwe na AFC M23, ibikoresho byinshi n'amakuru y'ingenzi bamaze gushikiriza AFC M23 agomba kuyifasha gusenya ibikorwa byose bya FDL wazarindo n'abandi bambari ba Kinshasa mu bice bitandukanye bya teritwari ya Rucuru bigenzurwa na AFC M23. Hagati aho imbere ku rugamba arongera kwemezwa ko abarundi bongeye kongera ingabo ku butaka bwa Congo zije kunetereza ibitero byose bya AFC M23. inyinshi zije kurinda M23 ko yacakira Uvira nginakomeze kongera ibikorwa bitandukanye bya gisirikare byo gufata ibice bitandukanye cyane muri Sud Kivu isatira imipaka ihuza Burundi na Kinshasa. Kugeza abasirikare benshi n'ibikoresho b'abarundi bongeye kurinda ku butaka bwa Congo baje kurinda AFC M23, bongeye guhabwa amabwiriza mashya na tekinike nshya imbere ku rugamba zigomba kubafasha gusuzuma AFC M23. Ibi byose ni uko mu nkuru zikomeye ni ku mutekano, politiki na diplomasi. Ikaze n'inshuti z'akadasohoka turengeye turabatumiye muze twongere tubane mugakwana twe mukandura ka subscribe ni hasi gato kuri buto mutuku mukore no kunzogera ubundi mujye mukomeza kubona tugatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye. Tubahaye ikaze. Ibyihutirwa cyane ibikorwa byose bya AFC M23 byongeye gutitiza Kinshasa. Kugeza ubu yakinnye n'umuriro utazima kuvogera ubusugire bw'abaturage batuye mu bice bigenzurwa na AFC M23, kwibasira
igice kimwe cy'abaturage b'abanyekongo barimo amoko bw'abatutsi abavuga ururimi rw'ikinyarwanda kugeza bakitwa ibyitso bya AFC M23. Ibi byose bikaba bikorwa by'ubugizi bwa nabi byakozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa biciye muri etat major yose ya Fardc mu bikorwa byagiye binyuzwa muri wazarendo FDLR ndetse n'abandi bambari ba Kinshasa mu kwibasira bitwa ibyitso bya AFC M23. Ibi byongeye gutsa AFC M23 yongera gutitiza Kinshasa biciye mu bitero bikomeye kandi bigari byongeye kwibasira kwa resource ya Fardc. Nanone kandi kubwo bitero bikomeye kuri AFC M23 birimo n'iby'indege zimaze iminsi zibasira ibice bigenzurwa na AFC M23. Ibi byose ni ikosa rikomeye risa ukubyutsa intare ariyo AFC M23 yamaze gutangiza ibitero bikomeye mu bice byose bigenzurwa na Fardc kugeza ubu. Ugiye kumvikana ibitero bishya byagabwe na AFC M23 muri Sud Kivu. Tugiye kwinjiramo duhera muri territoire ya Uvira. Bivuga ko igisirikare cya AFC M23 cyongeye gukoresha abanyadushoka ba M23 ndibasira ibice birimo kwa resource ya Fardc. Ibirindo bya mbere iby'abarundi birahitwa runengo byongeye kwemezwa ko byashumbitswe na AFC M23. Benshi bongeye kwicwa na AFC M23 muri ibi bikorwa byongeye gukorwa na AFC M23 kugeza byongeye kwemezwa ko sange runengo n'ahandi henshi muri territoire ya Uvira ongeye kwibasira n'ibitero bikomeye byagabwe na AFC M23 byagiye ibyibasira ibikorwa byose bya Fardc birimo gusenya ububiko bw'intwaro zose za Fardc, gusahura imbunda nyinshi za Fardc, gukubita agakoni kunda abasirikare ba coalition. Ibi byose ni ibikorwa byakozwe na AFC M23 byongeye gutitiza Kinshasa mu buryo bukomeye iri kuririmba urwubonye nyuma kwibasirwa na AFC M23 kugeza ubu. Byongeye kwemezwa ko AFC M23 yongeye kwakira abarwanyi bari hagati ya 400 ndetse na 620 ba wazarendo bamaze gunga kwa resource ya Fardc basobohungira muri AFC M23 bongeye guhita mu ruhande rutsinda nyuma y'uko n'ubundi bamaze iminsi batsindwa na AFC M23 ikabakubita ndetse kugeza ubu benshi bagacakirwa matekwa abandi bagakubitwa ifuni mu mutwe muri operation ibikorwa byose byabahuje na AFC M23 kugeza ubu. Ibi byose byongeye gutitiza Kinshasa kubona abawazarendo benshi bihuje na AFC M23 bongeye guhungana ibikoresho byinshi bahawe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse bongera kurera gufasha M23 mu bikorwa byose byo kurwanira impinduramatwara ku butaka bwa Congo no kumvikanisha neza ko bongeye kumva uruhande rw'inyungu z'ibikorwa byose bya AFC M23 ku baturage bose batuye ku butaka bwa Congo kugeza ubu. Byongeye kwemezwa ko wazarendo zacakiwe ku rugamba ndetse n'izahungiye muri AFC M23 na wazarendo CMZ kugeza ubu zimaze iminsi zikubitirwa muri territoire ya Rucuru muri operation zikorwa na AFC M23 bongeye gutangiza ibikorwa bikomeye bifatanyije na AFC M23 byo gusenya ibikorwa bitandukanye bya FDLR ndetse n'abawazarendo bamwe bari muri ibi bice batangiza ibitero bikomeye byo guhungabanya umutekano bice bigenzurwa na AFC M23. Akantu kandi wongeye gutanga amakuru ingenzi mu gisirikare cya M23 biturutse muri zo wazanendo CMC ndetse kugeza ubu n'izindi zirimo nyatura zongeye kuzana AFC M23 bari kuranga ari ibikorwa byose bya FDLR no gutangaza amakuru mashya n'amayeri zikoresha zisha mu bice bigenzurwa na AFC M23 muri territoire ya Rucuru kugeza ubu. Wongeye kubyuka agatendo gakomeye kakozwe na MA23 kugeza ubu kongeye gukorerwa FDLR ziri muri aka gace nyuma y'uko hongeye gutanga amakuru y'ingenzi byongeye kwemezwa ko abagera kuri 18 babyutse bacakirwa na AFC M23 ibikoresho byinshi byafashwe n'indake zigera kuri 3 byongeye kwemezwa ko muri territoire ya Rucuru zasenwe na AFC M23.